esansi yuriye burya n'abagenzi nabo na transport nayo yakurira. Imodoka inywa amafaranga menshi, niyo mpamvu nakoraga umunsi wose nk'ubu esansi itaruriye nkwaga 57,000, ariko ubu nimba esansi yuriye ngomba kuza kunywa amafaranga nka 65, 68. Igihombo kizamo kuko urumva abagenzi bo baba bakishyura yandi n'ubundi esansi irurira, ariko igice gikomeza kuba cyakindi. Biba ari itegeko riba ryasohotse, nta kindi wakongeraho usibye ko wenda nabo bagera uko batworohereza wenda nko mu gutanga amafaranga yo ku rugendo bakongeraho wenda andi make. Ubwo nyine urumva ko iyo umuntu wundi abanywa ku modoka hagira agabanuka ko yo yakagombye kubona, niyo mpamvu wenda bakongezaho nk'amafaranga ku rugendo kugira ngo natwe tureke guhura n'ibihombo. Ariko urugero rwemeranijweho nuko rutaragera. Ubwo rero impamvu zo guhindura ibiciro by'abagenzi beshingiye kubikomoka kuri petrole ntazihari, nta ngaruka nimwe bifite ku ngendo z'abagenzi. Aha navuga yuko izi modoka zitwara abagenzi zinywa mazutu. Rero imodoka zinywa mazutu mu gushiraho ibiciro byatangiye gukurikizwa by'ingendo byatangiye gukurikizwa ku itariki ya mbere ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2015. Mu mibare yashizwe kugira ngo tube rura ibe yagena igiciro, bemeranijwe yuko mu gihe igiciro gishobora gusubirwamo mu gihe igiciro ca litiro imwe ya mazutu carenza amafaranga 960. Ubwo rero uyu munsi cashizwe kuri 932. Urumva aracariho amafaranga 28 ataragerwaho, nabyo bivuga ari ugusubizwamo, n'ugusuzumwa niba cyazamuka se cyangwa cyaguma uko bimeze.